Bon mercredi kuri mwese. Quotidiano Sportivo mu gihugu cy'Ubutaliyani iratubwira ko Mirase yamaze kugumana Pioli ndetse na Zlatan Ibrahimovic. Akarero Zlatan yitwaye neza cyane ubwo batsinda Sassuolo ibitego 2-1, anatsinda ibitego 2 rero byaje gufasha ikipe ya Mirase mu by'ukuri kuguma rero yizeye kuzajya muri Europa League umwaka utaha. Mu gihe kandi ikinyamakuru kitubwira ko Lanjnik akaba yasinye ikipe ya Leipzig, mu gihe Ivan Gazidis ari wasubije inyuma dossier ya Lanjnik akaba yavuze ati rero ni gute twakirukana umutoza utsinda. Akarero bahise bahitamo kugumana Pioli, akaba yise banamwongera amasezerano rero kugira ngo mwaka 2022. Twekeje mu gihugu cy'Ubudage, Sport Bild rero ikaba yaganiriye interview ndende cyane bajyanye na Leroy Sané, bamubaza impamvu yasinye ikipe ya Bayern Munich. Akavuze ati rero narebye plan banyeretse Bayern Munich ati mbona bihuye nibyo natekerezaga, ati niyo mpamvu naje. Bamubajije ku mubano we na Pep Guardiola, yavuze ati dufitanye umubano mwiza cyane, ati ntago umwe yigeze arambirwa undi, ati kandi ndazirikana kandi nkanamushimira ibyo yankoreye kuko yanshyize ku rwego hejuru cyane. Leroy Sané bamubajije ku bijyanye no guhangana umwanya na Serge Gnabry na Kingsley Coman, yavuze ati nzakina, atariko ntago ndi umukinnyi ugoranye ku buryo nahora nsama match za buri munsi, kandi nibaza ko nta mukinnyi wahora mu kibuga iteka ryose. Ati intego yanjye nyamukuru nukuza hano hakora kandi nkakora neza, ati kandi nkagirana umubano mwiza na bagenzi banjye, ati yaba Kingsley Coman ndetse na Serge. Twekeje mu gihugu cy'Ubufaransa, ikinyamakuru La Province cyo kigatubwira ko Marseille imaze kwekeza muri stage mu gihugu cy'Ubudage. Akaba rero objectif principal kabisa no kwitwa neza cyane mu mikino Champions League umwaka utaha. Ikinyamakuru La Province kandi kigatubwira ko Marseille amaze kujyana mu rukiko babakire babiri bigambaga ko bazagura ikipe ya Marseille, arimo umugabo witwa Adjirudi w'umunya-Tunisia ndetse na Boujelal. Aba babiri bombi rero bakaba Marseille yamaze kubatera mu rukiko. Rero ibi byerekana ko Marseille idafite na gahunda yo kugurishwa. La Province kandi kabena twibutsa yuko Marseille yamaze gusinyisha umukinnyi wayo wa kabiri nyuma ya Pape Gueye, rero bakaba bamaze gusinyisha Leonardo Barredi. Tukiri mu Bufaransa kandi ikinyamakuru L'Equipe kitubwira ko Barca iri gushaka kwipakurura umutoza Quique Setien, aka rero igomba guhita ishaka umusimbura birumvikana. Akaba secrétaire technique w'ikipe ya Barcelona Eric Abidal akaba ari gusunika dossier ya Laurent Blanc ngazatoza ikipe ya Barcelona. Nikaba Abafaransa we. Reka tweshyize mu kinyamakuru Le Parisien, urabona ko bo Abafaransa rwose bafite ubwoba bw'uko 5G igiye kubageraho rwose vuba cyane, bayifitiye impungenge, ariko ibyo si byo twitayeho. Ahubwo reka twite ku ikipe ya Paris Saint-Germain yatsinze Celtic ibitego 4-0. Baka rero bana ronchinze jezi nshyashya urabibona. Hanyuma kandi mu kintu ukurikiraho wa gicuti rero bakazakina n'ikipe ya Sochaux ku itariki ya 5 z'ukwezi kwa 8 mu baritegura imikino ya Champions League igiye kuza. Reka twekeze mu gihugu cya Portugal, Correio do Manha ikatubwira ko Joe Jesus yamaze kugera mu gihugu cya Portugal tayari kabisa, akaje gutoza rero ikipe ya Benfica amaze gusinyamo kontra y'imyaka 3. Record mu gihugu cya Portugal kandi ikatubwira ko Arsenal iri gushaka rwose gusinyisha Danilo Pereira kabisa, umwirabura ukina ikipe ya FC Porto hagati mu kibuga. Twekeje mu gihugu cy'Ubwongereza, ikinyamakuru Daily Star cyo kiratubwira ko kuri Villa Park Terezegu Mukwaju yarashe Arsenal washenguye ushyira mu manegeka ikipe ya Watford. Ni mu gihe rero ikipe ya Aston Villa nimugoroba yatsindaga Arsenal igitego kimwe ku busa cy'umunyamisiri Mohamed Hassan aka Trezeguet. Daily Mirror yo iratubwira ati iri ni ijoro ryasobanuraga imyanya y'abamanuka kabisa. Aka rero Trezeguet yafashije ikipe ya Aston Villa, mu gihe Sterling akaba yatabye kabisa mu manga ikipe ya Watford ubwo Man City yatsiraga igitego 4 ku busa ikipe ya Watford. Daily Mirror yo ikaba igaruka kuri Liverpool biterura igikombe cya shampiyona kuri umugoroba. Akaba rero Jurgen Klopp yavuze ati guterura iki gikombe ni imwe mu nkuru zitazigira zisaza mu mateka y'umupira w'amaguru zahora zibukwa zinavugwa. Ikinyamakuru The Sun cyo kisa nka cyagarutse kuri match ya Aston Villa ndetse n'ikipe ya Arsenal, ariko reka twekeze mu mujyi wa Merseyside kabisa. Akaba rero polisi yo muri uyu mujyi yamaze gusaba abafana ibamenyesha yuko iri bubate muri yombi mu by'ukuri nibagerageza kuza ku kibuga hafi ya Anfield kuza kure mu dutsiko ndetse no kwishimira igikombe. Ikinyamakuru The Sun kandi cyatubwira ko Leeds ishaka kugura Zlatan ndetse na Cavani. Reka turebe uko bizagenda. Ikinyamakuru The Sun cyo cyatuvuga ati nta n'umwe ufite igitekerezo kuri De Gea kuko n'umutoza we akaba yanze kumudefanda. Daily Mail nayo ikaza yungamo itubwira ko De Gea kabisa nta wumuvugira n'umwe, n'umutoza we yamukuyeho amaboko mu by'ukuri ntashaka no kumuvugira. Reka tweseze mu gihugu cya Espagne rero Vinicius Junior kabisa akaba rero ngari ugomba guhoheka ikipe ya Madrid mu by'ukuri kwitwara neza cyane ubwo bazaza kwishyira mu mujyi wa Manchester. Akaba rero urabona ko Vinicius ndetse na Militao bibereye ku mazi hari ya Ibiza. Ikinyamakuru Marca kitubwira ko abasomyi bacyo bangana na miliyoni n'igice bo kuri site y'aba internet bamaze gutora rero uko abakinnyi bitwaye muri La Liga yose, amakipe yose 20 ko shampiyona arangiye.
bakaba batoye ko umukinnyi w'umwaka ari Karim Benzema, umutoza w'umwaka Zinedine Zidane, umuzamu w'umwaka Thibaut Courtois, defenseur w'umwaka Sergio Ramos, mediateur w'umwaka akaba ari Casemiro, umwataka w'umwaka akaba ari Karim Benzema, umwespanyol mwiza akaba ari Sergio Ramos, flop y'umwaka akaba ari Jovic, umusabu mwiza Martin Odegaard wa Sociedad nabwo watijwemo na Madrid, umukinnyi waguzwe wakaza kitwara neza akaba ari Ocampos, ikipe y'umwaka yatunguranye akaba ari Granada, ikipe yadesebye abantu akaba ari Espanyol y'i Barcelona. Urabyumva? Mu gihe Sporting Catalonia yo yahise igira umujinya mwinshi cyane, iravuga ati abasomyi bacu 81% batoye ko umukinnyi w'umwaka ari Lionel Messi, Meri Biteri wa shampiyona, Meri assist, ashyiraho record yuko nta muntu n'umwe yitsinda ibitego 20 agatanga assist 20 muri La Liga byaheruka gukorwa na Iniesta muri 2007-2008, banavuga ati yari kuri niveau très exceptionnel. Abazicana mu gihe kandi cy'abakuru Sport Catalonia kitubwira ko Aubameyang ategereje gusa ko sezirangira agahita asinyira ikipe ya Barcelona. Mu gihe Mundo Deportivo ibintu byose nta mahoro rwose kavuga ko abakinnyi bagiye kwifatira oxygen, akaba rero Lionel Messi ndetse na Suarez bigiriye Ibiza, Pique yagiye muri Iceland we na Shakira, hanyuma Ter Stegen, Arthur, Sergio Roberto, Umutiti, Antoine Griezmann bose bafashe indege bagiye, akaba Barcelona yamaze gutanga ikiruhuko cy'iminsi 6 rero ku bakinnyi bayo, no kuvuga ngo ni nk'icyumweru kimwe urebye. Reza ibihe byiza cyane.